pini KARBI ANGLONG TV9 news kilang aradono phansme kardom pipaju panil pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi tangte non ki bertang ton pen arj ponitha Ponka lekthea ronga me kar thoma sing tia me thang jung junga khe dat pen JCB pen ninia perman to work islama sai kedeng pon phai ko nini phai ko rai siar ni la khain ko truck duar bagre MNC constituency andar ponka lekthea ronga me kar thoma sing ti ame thang jung junga khe dat pen JCB pen ninia perman an to work islama sai kedeng pon Pirtia tha ki do moni da tum ki sung nai ke to work ka be pen tai EC ki sung thetan Khangjang la sonsi pongka lekthea rong along ta sarkar pen to work salam leong si thoma sing tike ningi phodunde si ame thang jung junga khe dat pen ninia pharman JCB pen to work kasalam pondo athima to work jong si mission lo pulutang te business ki claim tumta choklem pon longpo andote atokanu ke do kar bi tumta chingthur dun po andote banga khai Asansi paprang dun po sitame non ke KARBI ANGLONG atokano an ke mesen atowar ka via pot si chinthur jia phan akisung chitong nang koklo jong si mesen atowar ve pulotang te kachingthur jia phan bor ipik nang ji langjong si banga khaya son chinthur du nang ji pulotang te KARBI ANGLONG atokano an ta mesen atowar bang dolaba son te mesen po pen KARBI ANGLONG atokano anta Poka like abangke silam et ke un isitame JCB pen pasor lap asante mesen kedam kebang anke joy muchot po pen track anke dam un po anlote check theso hanso birik kuwe pen chinglok kaprek asonamung an thoyan wan un lo Puloti ador ke so pen chojor dun long po pen hormu ke wanta joy muchot po anu te KARBI akhai tum ta prang dun pikji athema KARBI ANGLONG si hormu ke ong lason thak si pongka lek thea rong ame kar thoma sing ti ta me thang jong jonga khe dat pen pongka lek thea rong kidam ke banga tower chiselam si check in hin pen chenglo kaprek ka hormu ke wan jia phansi matha pon pusi thoma sing ti pen ningje pon Lasi lokere me si amparta education EM Richard Tok Bita ame thang constituency aphan chema tha pon tha pusi hawara tum pen ninji pon rinti la pen mesena towar dolo poloten te chingthur pikji puta ninji pon tum me tranke abutu bijan ni khanka dipara chero puta te na atla mangela war kumanai mangela la nile tum Nithang jung be silo so tawar chumana ate adak rong pen kachela kado ve kisum kidu nili matha ponsi ni mithang akhi tongda chos tame nili rong phan asako kera be phan kisi nili kado ve mithang akhi ken chupe konsi nili la rong so tawar manai la bangke rong so ma ke na chera ding ke ave nili mithang jung be silo na ini anke nili ke chok lo ke ini bang la anke pali ke phan nili be Kronjang ching roma mai kesi pen di pukla palong kaching vai pon Son sini phai ko rai siar ni di pukla palong kronjang ching roma mai kesi pen kaching vai pedupon La son si kaching vai pon ang kok lake central committee la pen ka doga ve to ka no tironakur achoma phan ke pangrung pon jia phan la so amai pedupon lo la pen alang na pen phirang ke thengno nang pachini dun lake ahawar tin pen banghini executive member invai pon lo Lapen alang letum kaprek arani si mai phu lapen chun bangar pu ingwai pon ji pusi nang pachini dun tangte alang letum pen kanin ji pon alam thele arju pon iksine dipu pen riarson hanse report KARBI ANGLONG TV9 news Produk jeromai dan belum suki klub model dan terang along si itu West KARBI ANGLONG dan KARBI ANGLONG dan pertapu Senat itu kan, kalau itu bagi orang yang mai pen pakai polisi ini, panggung pun pen ini, sumet, kecing white pun orang ke, orang yang perang yang jauh mana dah, ini jauh mai, seng bang kenang suatu ini, itu orang yang mai kerja jauh mai, seng jauh pan, itu milik ni hang, itu akan berpan antar itu si men market macam men apa lo, si non ke bang ke Alang itu majori itu pun polisi itu kan dua kali eronang pun sing hon tegi lepen jalan tegi pun si selesai yang deng ini deng
teron cingrum mamai da dokok la si vet tong ta dokuma kronjang si vet kuma mate labang ke gitu orang si cepat pun tu ni rata mai long macam cepat pun ada gitu mai long si ronjang kita teron amen ke siap itu kok sila gitu belum si cepat pun tela isi kronjang cingrum mamai ke patir pa meje pan arpu tin hai ka cingwai pon som dokuma arpu gitu mai long seru arpu pun ini ke amen bang si baik Dolamara tanang ne pusi dolamara hawara tum thorpak pen kachisong pon lakhain ko ratrok duwar bagri constituency ke parlo dolamara ara do an pen thorpak pen kachisong bangso kachisong nangkok alam theke dolamara longton nambi kok pen ra do anta thetana kisung chetong nanglo athema dolamara tana longle khojana dor ke bat pen chenglok lapen kidukilak ara tum hithia long chujor cholang along text ke en pen chenglok lapen tauna long bar pi bar so pen chenglok lapen rat kisung chitong thitan anpin lo lasi dolamara rat pen KAAC kacharia bangpu CM Dr. Tuliram Ronghang aphan chuning rilo dolamara tan ke nang pinang ne pusi chuning ripon jongsi bangso dolamara rat kachisong aputhak RD nang pipele pulute KAAC ansitame kachisong pali nang kok tathek pusi rat pen lamthi chipaklampon Lukhimi Juri Pen Mongor Synchro Report KARBI ANGLONG TV9 News Phaikoni ni phaingkorai sir ni KARBI ANGLONG Termas Cancer EMMAC atum kidojia bahaki kimjia phan MP Amar Singh Tisore Dengpen long e sompon tanglo Bangso hem ke kim ponjia phan kadogo we kuti pharoi sira trok sikya brai si mate 171 crore atangka panong ponro la bangso long e kisoma jai megalong khachitong dun MP Amar Singh Tiso MLA Dor Singh Ronghang EM Richard Tokbi EM Kacherong PP MAC Johnny Timong MAC Tilutoma Hasnu nominated MAC Mongwe Rongpi nominated MAC Piphenga Rengma Lapen East KARBI District Committee BJP President Roland Killing PWD Building Construction Engineer Amparta Kadoan Board Chairman Natum Pen Chitongdun Lapen halapo MP Amar Singh Tiso pen pherang ke thaino kaningje ponke bangsolong ekisomponji apan KAACCM Dr. Tuliram Ronghangsi kisomponji alamdo bonta ka pregnant sikji ka saki dokok penajok alangli abang nang jitong lun thekhidatlo lasi nirideng pensi ingpupon ronglo puta pherang ke thaino pen ningje pon amparla bangso KAAC as IEM MAC ki dojia baha ki kimjia phan KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen Assam Chief Minister phan kachuning ripona teng pen Chief Minister Special Brigade Fund pen panongsi kimpon po Dipu pen Rierson Hanse report KARBI ANGLONG TV9 News 71 crores first phase KARBI ANGLONG Autonomous Council Labangso EM Lapenke MAC quarter Labangso Kikim Labangso Foundation Stone Lelo 171 crores Lapenke total project Bangalake 300 plus project Labanke SOPD Penkali Chief Minister Special Package Chief Minister Special Fund Pensi Elitum Kaching Honai Ninga Chethe Nai Songyapo Mate CM KARBI ANGLONG Tono Dr. Tuliram Ronghang kachuning repensi labangso apoisa bangde special package penan pino lapenke lada kikim kera kado wilong sitame nang betum presajir pola KARBI ANGLONG alat kado witum sitame quality ke pamisen dia pan nang betum kata kado sitame langdun pon nilitum ta langdun to sangti pen semen pangui ita ta mesen ita sike pima henuda ita sike pima na penke building ke maniom lo kolon kaike mata cement pen sangti ki mix abangke labangke mixer machine pen ni iri pen jong se mix kuri lo kolon lake
60-40 ratio chodji alam mangata machine penate 90:10 ratio wang pola hai ta nang le tum kato ta lang du nai rana phala pachini nai pen ke lamang so building apang ke prabdin dan ke patang ni phansi nile mo het lam ke jai long da tham mo quality ta wang nai apor pen patang nai tapi mana mana jong si nitum kacarap nai ama kacarap dong pangchen ke pie pini kana pangchen Aja sir, kado laso ahem ginon kita bom hengki prila pomat. la ke priat po Ante laso I sek la official resident ginna lo bipo. la so ese ga bang ke la pusi amethang nane bhara hem sitame kalbiang lo moton mas konsil pen em la pen ke MEC atuma phan sidame kalbiang lo autonomous konsil pen nane bhara ahem kusa amethang pachien tana poisa bange pidun pornone asam government lo ola MLA akwata minister to quarter kiki mutala pule yola nilim mulo MLA dorsing ro hangta alang to apranga quarter lolo amasla kiki masi government pensi bhara ka dog piti la bhara helsi ke dono lasi ladakta la son bhara ke government si No dakta council pe son council pensi people Ane laso sek. la so sangte sek sinang li tong do beta la lang do na do we lang do Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi.